10 red flags nga nagpamatuod nga dili nimo sila tinuod nga higala. Number 1. Kulang sa suporta. Mawala sila kung magka-problema ka. Di nimo sila masangpit kung ikaw na pud ang mangayog tabang. Number 2. Way pakabana. Ilarang kaugalingon ilang gihunahuna. Wa sila'y paki kung naunsa ka. Number 3. Daghag drama. Daghan kayo silang isulti nga negatibo bahin silang kinabuhi. Pero kung malipayo na sila, di na sila muduol sa imo. Number 4. Binuang nga dala tinuod. Ang ilang pagpanaway, ipaagi nila sa joke o compliment para dili kaayo halata nga gitirahan kanila. Number 5. Libakira. Kung permi silang manglibak sa uban, siguradong libakon pud kanila kung wala ka. Number 6. Tapulan. Ikaw ra permi ang magplano kung unsay angay buhaton. Dawat limpyo lang sila. Number 7. Suyaon. Dili sila malipayon sa imong kalampusan. Malipayon sila sa imong atubangan, pero deep inside, gusto nila nga mobagsa ka. Number 8. Mukalitlag paramdam. Tawagan o chatan ra kanila kung naa sila'y kinahanglan sa imo. Number 9. Magpabugat sila. Kaya nilang solusyonan ang ilang problema, pero sa imo pa ipasulbad, sa imo sila gasalig. Number 10. Judgmental. Usahay ilang irason kay prangka lang daw sila, pero ilang motibo lahi. Gusto silang masakitan ka.